Poilana Tilbara Hastini Jota Tiharanang on Rukayo. Norang Bunika no Sanantanya and history sang Sanama Pashu. Facebook Labang Nuza Matomani Antini. Ang Facebook Live nungsa ito manitini badyo takang noni si kakang nungsa na mapaka tangi mala ani history sana mangyan maju hasa kawa asele pekang buihai gayo kibang resabi malia sini jagi maya buihai nayo kibang Musawi punugina buihai o hasako hangle tongo genangi bu sini jagliya ne tangi bo buihai bason rijong malia hasaka sibla gunung sugli amuna ba bogoban ba sinam toro ka yagu kahamno do zela shitra ano Bokor pa kam klaro ka bang pori wi tori bang sakiri ro khaimang kamu pori wi sakiri khaimeya bui hega yong ni sai meya na yong ni bo musawi meya anuma ta mo bok man ngai ro ka ba muni isturang sa ndani isturang sa me kanaro Jadi tiba sahaja itu nacung era nang rukayu anu saya tu mak pelajari. Ambu hanyang bo ini sitra rambu saya kang bo personal gari kau nyang bo tat kesalahan kita mangkumu. Aru ano sitra bigra kairo horo. Ye konanya dia ni bui bag dunia guru gunyai tak ponco angle. Sakil pe tu asi kasai matong jauh. Gore jo tono bag gari inga. Angle tak bu gari kemia uskuti pemia bag pemia. Angba ay masih ko kelai kebo. Yang masih ko manjak po. Yang masih ko kelai kebo ay manjak po. Angba yang masih ko bunyi dah kelai kebo bang. Tak pun jo sakil pe tu. No ya kali selalu kimatong kan. Teka beteka yang taranang wa yang himna nangu o sakal ba nang malashu ani bipono ke kebe saimia ani kurinyo ke kebe saimia bu o sakal salok tamano ke tam lai ai sakal salok la chile da nu ni no mona betongo baksa ka ba nu ai uskuti panya chidin nu tak ba uskuti ro wa pasa ro ke mangal ble ni shau tamang ka uskuti panya musunya ba ro pa musunya Aku sih nabla, ayah baik pala, ayah kari pala. Ani berkerasi kering kang letang ke panjang ibu. Kau tu karunai kerui, kau tu anurunai kerui. Amsing tu kurang no say ni je, mana. Bawa mana datang kerja, bu tinggal lang ni bag kau. So astu noi lang ni personal gari kau anu 30,000 25,000 bunyi kesam kurang kena kotok bunda ro pana an bar liya bawa ang busuk papi kaya ang sabun saban ta sebel jaga anu ma kale jaja di bawa bui ketal selalu jong pano bui kaham personal gari doga gudup sa sonya bising gan dum katamu chong pano anu ba bunyi uskuti kesa bunyi bag kesa 10-15,000 jat hanki shara jaja di bawa angbo sakal no salonga ka shoka je puru do chalo ga puru chen bu phu jaga kalaino o kisamisha tu koi phakya baro chen theba mangse me khara bang pai che ja kha rok tena nang ba shoku ang sabni chaban da cheble chaka sabna tam khlakya yang ma singo bang ba lama bang ma sing sakal chalo bu pen ba Engkau asam sa khartla ma ke horan ma khane da ni mang sa nu chiu ang ma yang ma ching wa yi klai ma jang ang wa yang ma ching ma ja ge chong ka amuno jo
to borong nang yak zur khlaisa jao ani pati ba bufur mukdong sinai ama bufur 25,000 15,000 10-12,000 uskuti ra nang chalo ga ke tongam sungso ka ani bidu na chone ro no na na map kleri di ang sabni chabang da chebla chaka sabno onye khekya abang ma bufur mukdong na ke bawa mokol ba nugu bunyi gari kahama bag nu kahama ang ha ke tongam sumle ang la hasam kan chakal pa to pre chasma guru o bula hasam nu ru mo thore de ka khatang la ang thalam jungso ka asuk samne ani bidu mutare chine ani bidu jotto na chore na ani kisalla komen ke sadi ani kisa ashibad sadi 10-15,000 usko di ke sampa 5,000 chidi dadu ni ani sahoja di komen khlaye nong ni ashibad ang nangu nong ni subasu ang nangu sude ang matar nong subasu kan kai ang उसको ती 15,000 जाता ना बाग 10,000 जाता पाइमा चितिंग दादू ने अनु किसा कमेंट सही आशीर्वाद जादी जो